abanyerondo b'iriba ni injiji. Reka njye kwiba amazi. Nta munyerondo uri hanora. Sha ntawe. Reka nivomere. Reka njye kurinda amazi. Bakame naza kuyiba mufate. Reka nihishe hano mu byatsi. Bakame naza mufate mpiri. Abanyerondo b'iriba ni injiji. Reka njye kwiba amazi. Reka njye kwivomera amazi. Nta munyerondo uri hanora. Sha ntawe. Reka nivomere. Bakame ndagufashe. Babarira nza kwigisha teknolojia. Nyagasani, uyu ni Bakame wafashwe yiba amazi kwiriba. Ni igisambo. Reka tumukubite kuri kakandi pe. Ugongo habwa igihano cy'urupfu today. Takundi, ariko namwe muzapfa. Reka mbafashe. Mubohe neza. Nje mureke mukore kandagirasiyo na kubitasiyo. Mumuza neza tumubu urubanza rugomba kurikira. Nyagasani bavuga sukuri pe. Umufatesha. Arirutse we. Ndongemberetse teknolojia yanje. Reka nisangire my mother at home. Subscribe ku Ubwenge TV.